Hello guys, welcome back to my channel. Tim Tasri. Ngayon hakani ka Kupli Dam. Nasalong imi menep sa baje menstop tingi poi menta seni ka ui baje dia kasimpur kumbalai kenta bangin poi na salong seni sa Kupli Dam. Dia ka Kupli river kadan seni sedian jangi. Ka tu blue water ka dia ka bawan nas di sa lendat sok di ka dam. Dia ban poi so umrangsu kadang simpur sa kumba si kenta si tengi manang ni dia ka jing jengai ru ka jengai sertang kumba 40 kilometer tambah ka surok ka sini dia toh ngin dang ngaya ngin ya nya menta ngin sa ipin i pada pi sibet ding la push ta stay tuned. Kedua kali ni lah makan ramai ngin ya nya menta cak nang ni lah sedang surok sini ang ni kadan ko waterfall tu kadang umrangso di mahasau kani kala hak po di mahasau okay ko waterfall tambah dari situ ketuka umrangso lake tiga di sini kala right side mas like nya jengking saya right side stasiun Bosong Kulai tiga ni ke junction Pensi ya situ. Turn right onto National Highway 627. Gila ya poy kani ka golf field. Ini ka umrangso. Matay nga ada ni Assam. Ti bangin ya poy di island ni bandrong ding ba kani ka golf field. Yang ngan haban siu saya ka bay tiket nang ni. Tiket ni. Kani ka di tiket umrangso tourism. Kan nomor weh? Nomor aku nya 260. Chance नहीं नहीं chance ना 300 tu. Ini ka tiket aspan de phau kaman. Tiket mi kitna? एक आदमी 20 20. Lekin ye 260. Kan sepak baik kali. Oh, ki apar parking aspa tingkah. इधर मो इधर सब मो इधर सब डिटेल्स हम लोग बोटिंग फास्ट राइट First right na? Gahampai Golf Course Tourism. Gahampai BDP Golf Course Tourism Umrangso di Mahasau. Speedboat titik ini ke counter bengin sim tiket bengin awan Song Ling kumbafi awan ni sedian cenga kedi kalik Umrangso Lake. Kini kala hap po hima yang ka de hima ka di Mahasau. Tisong kali kumba sa genta di usan genta la dan try ka jingsong kali ka jungi. Ajang ay hafi. Nadu na salong hadu ha kuplite kadang biang hi nama bakasura ka habet ka simpor. Yang itang kumbalay kan tas teng bangin poy. Hadu ha Kupli Dam. Tama hadu na Kupli Dam seduk sini sa umrangso kasurok ka asus niyo bet takadaw kala kam simpor kanjing sa kam dapat ya ka kilometer li kam na jang asu na duk na ten na Kupli Dam ka kilometer li kadan stang kumba hapo 4 kilometer tambah nama kasni surok kala simpor hadu sikenta teng mengin poison ya. Sini pun sama giling din kan dan ini kidi yang mata bodi kawai ru bang ila ada wan Kupli mentah singin warna sa sini kan ini pet na sa sini chal sini na kani kali yang mengini song tas ni kan usam ai spa yang मेघालय का पानी आता है इधर में
Island minta silang. Sini tak kami dah belusan. Kalau kami kadang clear, kadang e-sport kita. Kita berlawan Thai. Itu berang man Thai, ni berang lagi. Ni tenat happy kini umrang suruh mah. Wow, bas pelan. Bas pelan. Bas sisa. Dang iba ketika itu ka maran siapa? यहाँ पे भी गिरा है अब जैसा तो 3-4 तो अभी आ जाइए Fast and Furious. Kiwai kiwan ko pli, siyang nakaliang, iniway bahay pat, siyang nudiang. Wow! The different angle of Omrangso. Mentah kini kawa kebekliap ha pet kekuit ha kini tu. Kekum kuit ha mah. Kuit ha om tu.
Kini review am kita Tarzan. Tarzan. Kami in peaceful tangan leno. Nan kami ay rang nito. Sunset bebas ha. Ini ke umrang so kani ka jakah ni te ka baki turis kinjuan ram jerbawan ni. Stang ki legend ki bukan sini. Dia matang ni ya nyok sah. Ngin lenyok sa silong. Mah kapor ka. Lah nang ya kapor. Lenti ka sungai. Saya sempat hakawai pat video. Thank you for watching this video. Do like, share and subscribe.